Kathoshe mwenye muno kiwa mutegere Owero TV no tubakona kanyaga kwatanira batu embetekie mwaka yoku yambiriritie bupweya onibeta wini wa kingero na muonanile wetu mathithio tukubweru ari Purity Richard ya muyayira tukuthiranirite Yareto kudhurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Muthuro nterechia mukuthuku orinto murume okumenyekana nyagetie kiwendo mwana mwari wa miaka 16 uri nyoti no kimabo mathwanio Mwere yu akaleka miaka 5 kwethira yote yetangine kia rwenturene ya gakindo riri yeshigone kia Manyata. Gavana Mutuma utumiria thirikari nene kururia njira ithatu meankene okulukia mira na barabara kenda wekira inya thoko ya Somalia. Na mugoko wa tini orengi gavana wa Mombasa endekethetie kuringwa marufuku wendia bokimera ki kauntini iu. Tukiambiriria ndeto chietu nje mwentere chia mukuthuku ibati na murio yocho wa Kyoto nyuma ya mwana uo wa mwari wa miaka 16 uro kwirikana kwithira na thine ya mathwanio kuwatwa Kenya imuntu uraba kumenya mutori umwe ura watu yera mburi yaririkana wikwambu na ario kinyantone wethira ntomurume hakumenyekana agita nkingo mwana uo uro kwathirwa na ararie kwambiririnya kurita tharike na nyuro mwana unoneketwe na kwithira kimatukwa chibitarine haturi nabo bakienda Kyoto kiawe kwithira gikinyanila Mati Mugambi gatumenyethie unyumobo Mwagago na nkinya kieba no akirumirite mwekuru emwe na nkinya tori bantori ya mukuthuku mbari cia kamwango ntagani wandia muthambikiri gicigo mbunge kia Mara kari gokurubwa gintu mianke 16 karakari na wathe bwa kimechiria kagwatitwe na gutumwa na kondo gucia wendo ndari gusekane mbie kwendelea ndera ni mwaniki ukibirite makenandi twala idiria twana niwe na mwandiki a mami mwali nwane areka linde atenguo nemwe kuringana na tori ka mwari gakakathiete kani chani mbari cia mukuthuku kuma ntura yeruri na gagukinya muroni wa Mara gakiringaniria kararikana ne ngaranthi mwandiki wa Njagi ura kwirikana nwe akaruthire ntheto eno mwana wakwa aumira moje tainya ya mudenya ejeta kwe mwaro agina patikani chani na agukuma au nyonda cia gwetwa raikomi utaikomi inge ja gwetwa nyo mwana wakwa ararutirwa na uroje ni mauroni akiuga gambu ai mulipe na atai na nguo ndigwale ndirwali uteri gutengu arari nayo ona iratu atari nabio kinya na imwe na iraditirwe na roje na unu imwe tembone kunguo ndaire ironekire ni arerirwe ekire yarekirire mwandiki aririkana gukaburia muthemba wa rwigi gukathungiria maunguni gugatemburangira nguo na gutuma na kondo gucia wendo kuma thainya cia rukiri mwanka 10 untu bubu bwikarikite ni kwigwa bwina kieba muno ndene ntura yetu ni kwithirwa mwekurujwe mugwatire kana kae na ni mekarika methiritwe magikarikaga muno ndeni ntura yetu ya ntakani mukuthuku na kamwangu nuntu wathi wa gwata mwana wene wa kiainya kutina okairwa na wathi wa gula mwana munini kutebu karuthwa kogu nuntu bumenyeretie na itukuregana na untu bubu kuritwikika kuma thainya cia rukiri mwanka 10 kari gakaga Kenya ngagwa kagikagirwa banja cia kimwiri arago gutwikikana kari kainya nkingo kurumwa nyuru na nkinya gwikirwa banja cia kuguru kari zongo jiona kagwa mimero na karumwa nyuru na kakauma gandamu na kugura kugaya kibirende kugura kijani onda oni ni kuduku no rayuala kalumetse nyuru na aso akakawasa mimero ndona unda tonya ndali kumugwasa yuga twika ambara na ambara no sio ndende sendende so ntundinge ndi mugimaniyo
Kũringana na kina mũciari karĩ gaka kamamĩte kĩrĩ cibitari acuka karĩ na maringangĩro na mawĩnyangia marito aratiga gũtumwo na kondũ gũcia wendo gũgũtuĩkĩkana ikarũmĩtwe nyũrũ na nkinya gwĩkĩrwa banja cia kũgũrũ. Nkineja ni ndedire mwana mwimbu kingona na ate komba kumeria gento anate komba kule na leu ndamutiga thibitari nekuare raino ngotiga ndimito romba ria mwekurujo na nkinya tũri bantura cia Kamwango thirikari kwĩbumeria na gũkandana na mantu mama ara gũtuĩkĩkana ngũro na nkinya ndacia twana totwari tutakinyĩtie igũtabarikia nturani ĩno tuya tutinki bandwa ndegwa inkulu ali ndegwa inkulu nikaya kabagwa riu tutwetu jau nikunidia ikauna mugongo kenda na kwa mtoka gakua kĩripotera ndeto cia werũ kuma gĩcigo mbunge kĩa Maraha mbĩtagwa Martin Mugambi. Mwĩrĩ wa kana gakali kati ya mĩaka 5 na 7 iyo trimi yote ikiratasine gĩkiro na ute wa gĩtangi-inĩ kĩa rũĩ gĩa kambuni ya Wasco Ntere Chiaga kwengori gĩcigo-inĩ bunge kĩa Manyata. Uchonkoni bwetete na mbere ibo kenda kumenya amaramari barabara tirekarikari. Mwandiki wetu wa ndeto kuma kaunti-inĩ ya Embu Rita Mwandiki gatumenyethia chionkoloki. Mwana wa mwiritu wa miaka 5 uguo ni withiritwe auragitwe na gwikirwa ndari ya suitcase. Mwiri uyu ni ucokire wekirwa ndari ya itangi ria mai ria kambuni ya mai ya Wasco. Ino ni mwena wa Gakindorire thiini wa wandi ya Mbeti North thiini wa gicigo mbunge kia Manyata. Ni kavunja vunje guku kiuthio gikarutanua ngothi agacoka riu maguru na njara igakonjwa pio tondu aroneka ai mwana munene agakonjwa ni thega vote kwiganira burifu kesire riu nie uguo niguo nona na nera Ngai ni tutumirwe andu a wendi mwega mauke matutethererie ni thega kumenyeke ni kana kanini gatai na methia ni ndu ya andu a Ngai mwana ucio auragwa. Kuringana na cibu wa mwena uyu niwe Joseph Murithi, mwiri uyu withirirwe itangirire buya mateta mandu a mwena uyu ati gutire na mai na nivo aruti wira ya Wasco maroririe itangirire na kwithira mwana uyu. Wandu aruti wira ya Wasco kuthie gucaria manje kula maurite makora mai mavingitwe ni na suitcase alafu ile na mwana ambaye alikuwa amekufa urora imukuo na mwaka no cino twa miaka gute 5 guko cibu akiuragia mundu aguonthe muteu mwana kana wize mwana uyu akorwo akivura rivoti niguo akorwe akimenyekana nuriku nenguria mwingi tu alama iko mai na information kama iko mai na undu message kana kwi mundu muteu mwana kana kwi mwana muru ma report thiini wa police station itabua makiria kana gatunduri kana mathie kwa DCI kana matuvure thimo ofisiri cietu na ntugoca twire yagirire. Uthuthuria ni wambiriritie kumenya uria ukoretwo agika giko giki. Mwiri wa mwana uyu ni utwarirwe thiini wa mochari ya Embu level 5. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Akiaria kaita kara utirimanite na MCA amemba kamiti ya urimi na bajeti angavana mutumantu ethingia na ithulete ati thirikari nene nireketie kururia tuyila tuthatu twa wiki ya mira thiurunde ya Somalia mira iririgirwo kamatwa na barabara ukulokera Mandera Liboye na Inyakio ngana chokete aringithia mantu yege watho bwamira burabu bwithitwe ni MC akiwa bwakinyanira ntukuite kuraya na wete mwerekeri wa budget na aringire marufuku weyane Bwambasare gavana Kiromba Miro bake kwithira nende bakirigira abunge kimantu yege Mbasare mwandiki wetu andeto muthuri murio kigatumenyithia cio ikinya. Muthuri na ruanga gavana Mwiru Reverend Mutumantu ithinke no mutothrima na kamiti ya bajeti na manera ya urimi na kiote kingi nikenda bomba kwariria mitaratara rekera kijukua kagida ka thirikari umbete kurugura mianka ya Kenya na Somali nikenda mira yomba wikirwa ntereji kuringana na National Security Council Committee ira ya bwithitwe last year mwaka wa 2025 mwisho na yo mwaka turenda gutangazira Ameru ati mira netekeretwe kwambiriria weta na barabara yukumete Somalia
bonda point emwe ewetwa Mandera mira yetu niretekerirwa kwambiriria huku manthe ya Somalia ukirukira Mandera. Point yengira National Security Council Committee iretekeririe ni bonda point ya Liboi mira yetu ikambiriria weta Somalia ukirukira Liboi, na ya mwisho na another point yera mera yetegeretwo ukirukira iretwa Kiunga. Kuringana na gavana Nandi agwitwo Ntobobu nikenda burikithwa nkuruki akethwa agitirimana na ikundi mwanya mwanya biege mera nikenda kwalira uria mera iji ikethwa igikirwo mwankena yuju. Ruangeta barabonde bari players in this sector, ngeta representatives bari mibamera, ngeta atongeria ba endia ba mera, ngeta atongeria ba atua ba mera, na ngeta atongeria ba transport ya mera, na ikundi bira bionthe biusika na biashara ya mera nikenda twitikaniria twibanga twambiriria muno tukiimplement bill ye kubwithwa ni County Assembly of Meru, twibange nikenda tumenya ni atia tuka banga mera ni mbibi batire kubwithwa no ntukwe mantu tubatire kubwithia ta Meru nikenda twambiriria wiki ya mera Somalia. Amna bobu augiba kuthithia watho mbwege mantu amira jaja ketho jakitetheria nkuruki na gitagati kuraja mbunge ya Meru ikethwa gikurukia bill ye iri kurukwa na record time nikenda tuona ni atia mwathani akwenda kubwithia na Meru ukirukira bill ye ya mbere ira tubwithitie turi antu ba Meru nikenda to safeguard value chain kana kimera ketu kia mira. Akiberenya kagita karia akareta supplementary budget pombe mukurukiria onto antwaja eketho nyekirete mbesha irika atetheria kugura irio tukibwithia supplementary budget gintukira muno tugategera tukenja barabara yes, tukabwithia mathoko yes, tukabwithia mantu ya maingi kinya kwandika na beto bara tukwandika, lakini kinya bya kuria tukekera mbecha nikenda tugurira antu beto bya kuria tomba kubatethia. Na muthie akira Meru thirikari cia matura itegwetikirwe kwenja na mbasari na nandi betho bakiugia kiobici cia bunge au ndo bakethwa bakigunikira na kawira uwa manto ya mbasari ntariria akiwa ngavana na batire kunenkanira katumutiire orongo buu, lakini woni kankubwira tutenenkanira mbasari tekuria ni ati sheria itewetikiria tunenkanira mbasari aciari ni tuibange ni twetekere MPs ni twetekere women rep na form ni kuyurirwa thai, so ni twetekere those offices cia wa MPs nikenda tuthethuka nontu mbeca ira turona kiri ngavana iteo ni ciaritirwe ni muwiki wa kigina bara bategera mbeca cia thirikari ndene ya Kenya. Na gira ikonekana gucokeria ura wari ngavana Meru Claire Mwangaza MCA mwanya mwanya betho bakimwira uju ni to mwendere itarire ya na mwako mweru imwe na ithire na kuona kabwithi maandamano na maandamano bwithi twachamani no barabara no rato bwithi twachamani no eno tuturi okuo excellency bara batu tutigire tukandira nora ugwe endelea na gutwitira ngugi endelea kuringaringa obichiche na uiguru nikena mento yetu ya karabwaga ukagita mutongeria wari yake bakena na aria akiura ya ambassador chieko na wengwa atije na aria yake bakena atume amantu ya chenjirie so na umireke bakena na aria ari amenye reality ria on the ground na arua atie kwa area antu ba Meru ukagwithira kuri mbesiri kuyo ndene county bura wonere MCA beta bakwimpici kinya wana wabatu weta kwa EACC weta kwa DCI weta kwa ripoti na ndo mantu yaro gari on the propaganda no batu weta ke channel resaria no weta kwa ripoti ukara si report gavana naye wekanya miaka yake elena nusu aritengwira karitira Meru then twa munjanji itarakura ria kinya tukethwa twina scorecard yetu nwe na tukera Meru ngwira tu Muthuri Muriuki Waru TV Muthuri Kangangi. Atongeria bamira batongeretwo irasta Karuiro ibaichumiretie kurikania mbunge ya Meru konia ukinyanilia watho wa mira ontoburaba kuwa bukuria kaita kanene butachia ramatunda bario waibetikanirete na MCA ontobobo akulukwa mbere ya mwaka muthiruju ethira yukithira na inyakethire bethirete baitumana mbunge kuthiatira ontobo batikona yakakwina wiru bote thiarimi bamira irombario nindi kiengavana mutumawe kagikarokia mwanyibo kenda
uchwira untu bonkirekana ya bratu tariru mwandiki wetu Andeto Dennis Mugendi. Timbrene, tiriwene, arimi ya biashara onakinya atomera batwire menyamarone na yoni ya thoko na wirigiro bwao kuringana atongeria bao areo rasta kaluiro na bangi ni nyuma ya wiki irore kirimaoni ja muingi musonde jwa thirikari ya kaunti jwegie mira MC barindingi kujukuruke na mpui ni kenda yo twika watho bako batethia indi mwankana ndigo twiki gwetera matuja taura na bakubarikania oringi kulikania MCS Bameru manto ya kuhusu mera mbili era yare kuora yere kuma mweri jwa kenda twa mekelo pia ke public participation na torete rambiru yeta ebwa sheria mwanga thai ito abalikania lastly December na batera ombotwa na tarira twakira isianyite kuonekana mwanka thai ndio mwanto bara batwire kuthetera mira itari nene na twasukumana na manto ya monka ya kinya methene ngavana na kinya public participation yeya na MCA be yanayo wina chairman wa budget wetu makasi na kinya mheshimiwa wetu muri bare yana na MCA bobonde na bekweya ni twabathanirie itu arombere muswanda yurekebishwa abati kurekebishwa lakini hitari kuri ita muno MCA betu antu betu ba inyeletwe no to da ima antu yarambirire kuthonga mira era antu be mira ara kuona mbesa ira antu bomba kusoke na so ama zinana sukuru daisu mari ni akalile antu ringi bujaru mira ran koniera era roangirisa bente dai yarambirire kura bebute na kinya fote na mpui na yoni oba gwite mantu ni jaja na barira ngavana mutuma na rete ma MCA amwe batungate onto tuganda kulikania MCS pa assembly ya Meru ibatokelokeria mpiru na mitokora kukombekana kinya kuombekana by next week tuibwe kwa sheria kenda tumenyoka ukabira mira mire kuroke kwinama thirikari yetu ya county ni laithiria obisi ya ma MCA anto belwa kuona makiro na maratazi bakiromba mbachari anto ibakuromba ibaingi bara mi wiki ana chukuru enduke ya kwethira thirikari ni tusugulikirete mirane kethire kiona mbecha bado tutethia tukimachukira mbachari tutethia tukimachukira into bibingi. Dennis Mugendi, Weru TV, Gembe, County ya Meru. Kongena kuone ati achiari keshibone kia Tharaka ibarombete kigina kira thirikari ejeja maskuru kuongeleka muno kiana ba junior secondary mbari wa mbecheri kweyanwa kaite kwana kwethirikilwa mwira mabataro yonde je tumi akimuritwa wonde bari time ariwe kaita karabojo ketiana skurone ya Marimanti. Aciari kumantereche Tharaka gorera cukuru mono cia primary kurugura wa mba gucokiana cukuru lakini kinya watu kubacokia ti kwega nontu itaka twatiatakira muchepe tutinyi twacoka imbi tukathi kuria bwana koguo ndi itukuromba gwa bukombeka thirikari ni umbe kureta mbete ne baita competition tikumenya ciumbe gutetheriana na nikenda balance zira twatigana gogo arimo batankingatana binjire kuri munthi ibici aciari bena thina ya bici na inya muno akambure tiraura na Tharaka tundipenda na urimi kou kwina thina nene muno nontu aciari baba ingi pisanti pharmacy na batie na mbia agato kiaraniria na mwarimu munene wa Marimanti Primary Head Teacher 1 Kenya Bwana Jafet Dereba itombire kurugura cukuru yetu from all the classes mwanka kirasikia na grade 8 hiyo ituireteana 41 ndene national schools and very senior national schools na inko na baba angi bathiete cukuru mbega buru na utie mwana wawa kana kutuga mwana uyu atie na baita ndene ya uturo bwake. Bwana Ndereba akiuria aciari na akari kumantere no cia Tharaka gutigiri bakwigika ana amwe na macukuru mao ribonde Tharaka watanirani na ikenda bumba gutethia twana twetu no ndutire gintu kingi gaukiria Tharaka tiga kithomo no ntumbura no kuona bure kurutha aciari
ithini na mbere kugwatira cukuru cietu no ndutire muntu ungi ukaya kugwatira tigatigo buri aciari na tigo turi arimu mwena kuigwa cukuru ino jena aritwa nkurukia 900 ibaithagirwa bagikurukagira kagita komu na mathina nkabo cukuru no ntu cukuru yetu mabati mara maimbire ya imbirwe igita ria tene 1980 imaturikangire turomba utongoria bura bomba kwitha buri bantu onthe na wendi wega baya marimanti bamereithe bone bura bomba kumitethia no ntona gwa kurira tutire ona kitchen tutire ona bioro bitiko kana biana ona ndo mitori tiko kana ona kana irasi bitiko kana cukuru ni Marimanti School nkiripotera Waru TV Bito wa Paul gwa kabithe Kathoshi mwanya muno kiwe Paul Kabithi na kiwe mutegeri kuithira witite na mbere na kurumira ndeto chietu atonekanya kunogoka nini nduto chokera nura wiregeri kuromba kura chio rais na kiama kia Jubilee Ndagitari Fred Matiang'i amuna kiama bangi kuithira bakiolota na kumeneria nene ya siasa barabethirite bakithanga ura wari rais Uhuru Kenyatta bakiwa na batere kuithira kiewa iteyo na thirikari batere kuithira kamata murio yo Bible pongo nyuma kaitate kuraya ogeta kuraya Nogosho antwara omba kweta kuona irio bithongi bitina goro mutindo gatigati tukugwatwo geni 19 Queens Hotel mukawa jo muthongi areo shiringi na getumi kenera irio bietu bia Uswahili bia ontwere mbori ng'ombe kukuchoma kana etheroki bithondeki fresh brew nontu bwaku twirugara mathaa 20 na jana muthenya no tuko nikenda kagita konthe ukenda ugaturiungira twina offer special cha pizza Jumaine Alhamisi na weekend yonthe 19 Queens Hotel turi barabara ni Anjuri Ncheke gwankana na National Bank mukana jo maguta ja Toto Town tuwe na kinya utungata bwa outside catering na kinya delivery ya irio areo kwenda ukaretero kinya gwakunja wenda gweka order kana kioria ringa thimo namba 0727775555 19 Queens Hotel where every coin matters. Nuko thogani ya gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania manto tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda cukuru ya ndagitari ekuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito ndagitari uteguchetha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongi abo karungama. CEO MD of the year, the winner, Dr. Benjamin Ikenye. Jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujokane bwa January 2026 ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus njero Nakuru nonto bwantete nkuru kitu ringire thimo namba 0719223223 Imperial College of Medical and Health Sciences committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. O kiroto nigitagia kugwatiro na kwigikwa ura kubatere kenda kiujurana o ikinya rionthe ire batere kubangiro bwega na nikyo aja Golden Pillar Sacco twigika mibango yaku na kumitwikithia ya umithio igwatire niroriro gikundi kienu kana group loan na mainde komija muthithu jwenu bwajweka nyuma ya mweri jo mwaki na mari ni ja mwanka mieri 18 ki aja Golden Pillar Sacco no igwatire salary loan na mainde ja tantutu ja muchara jwaku na kagita kurea ni mwanka mieri 36 nukuba
kubanga kugura ngari. Asset financing yetu nirungamira 75% ya maguri ja ngari nogatumira logbook yaku ja security na guti garanto kwendeka. Development loan ukona mwanka mainda jana ja muthithujo waku. Arimi beria nabo iba kuguneka nene na maziwa loan. Nabo arimo batie si iba kuguneka na rondo 1% interest o mweri na marine mwanka mieri 96. Arimi bakawa nabo iba kuigwatira coffee advance na nusu ya marija ukabere na gutina garantas. Kenda kugwata nteto nkuruki riongera rwangirwa turarunza rure yakwe nagwe kana uturingire thimu ukurukira 0702 140 140 kana uriongere mutandao jetu nechu www.goldenpillarsacco.org. Golden Pillar Sacco, together we prosper. Kionyo majanine Kibiritia Kwachine Kadheri Mpokene Ndarene Marigone Mwankadharaka Ndengone Kunde Nowhere FM. Mama Kanana, miuzi yako unga. Unga yangano faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Nao unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Nice na Nice Extra Premium. Muremi ikuraurire neria ria uma ukamaka gucwa gicembe ni unto Green Life Crop Protection Africa Limited ikuretete gicembe gigwitwa Catapult. Catapult itumikaga na kithimi kia milita 200 kiri kithimi kia lita 20 cia ruji. Catapult itumikaga mbere oanda kana mbere irio biuma mbere ya kugira iria riaku irithro rina green. Catapult gicembe kia muremi. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. Itarira kajira gaku karia wikumairia nibwo gitumi muno kiria rito kuthura mathomo jara jetanagia na wendi bwa nkoro ciao na mibango ya matukone ja rujo. This is AFCON, my friend. Everything is a competition. Everything. The family meets for AFCON 2025. To book your seat, dial *423# to get or stay connected to DSTV access for only 1,450 Kenya shillings or GoTV value for just 599 Kenya shillings. Live on SuperSport. Nende kama ndani. Yes, ndio wenyewe ndio ndio bana. Karibu kiti. Yes sir. Kumenyiria ate uwe tuongale ona ndeze. Mbie kwende. Bado mwenye wewe tuchokebe. Onde. Chivo. Atoto. Ndio ndaburu mwinkima ya Lea Premium na chapati na muroiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere agirite buruna mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na joronekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers
Nurturing the world. Nganilea Premium. Ngako atogeni orengina nkatho cia mwanya no tuba kwithira wetete ambere na kurumira ndeto cie tutuichokera ni ati gavana wa kaunti ya Mombasa nethirite akiaririria murwa muyokie yo kwendekethia muguka kwithira nende yukiringwa marufuku kaunti ni unenya ntiurune yonthe ya Kenya ario tumiribwa muguka ibwithirite bwe wa tibonene na kaumo karakanene kambe umbithi kwithira bakiangarata na Raymond Mwendaga tutariria chuna njira ikinyanirite. Gavana wa kaunti ya Mombasa Abdisaman Sharif na njirite mubango jo ayo mweru ya kuinga muguka Mombasa na ndeguro yonthe. Mimi ni yule wa kwanza nilisema kwa hii muguka haifai ya Mombasa. Nikaekiwa kesi kortini, kesi 11. Kesi 10 zote zilikubaliana na mimi ya kuendelea na hii kesi moja peke yake ndio yesema hapana, wacha iendelee mpaka kesi iendelee. Akiwa tambaru uge Rais Ruto bakura wakibaba kwendera wasia mbogita Sheriff na ugita kuendia na mutumiri bwa muguka nebwete ogwatikia ntoba Mombasa. Na mimi nashukuru kwa sababu mmemsupporting. Ameongea na akasema ya kwa vita dhidi ya pombe haramu, akaongea vita dhidi ya dawa ya kulevya, na akaongea vita hii yote. I want to assure as Mombasa we are supporting 101%. Na hiki kato sisi wako wa Mombasa kuna lile jengine hapa kwamba linatudhuru zaidi. Hii mambo ya muguka. Si hata nyinyi mnajua. Ni kweli ama ni uongo? Watoto wetu si wameathirika na mambo ya kikao. Sasa kama tunapigana pombe haramu kwingine, huku kwetu tatizo sio pombe haramu, huku kwetu tatizo ni muguka. Na bauritia tungiba mawatho kurita muguka kire irio bya mbesa na yo cash crop no yo kila kinda wa imbe. Tu hii kija bunge approve it. But as you approve it, wekeni amendment mwende na hii muguka pia hatutaki. Sini sawa namna hiyo. Kabisa mnakubaliana na mimi. Wale ambao kwamba wanataka kufanya mambo yao ya maeneo yao wapeleke muguka huko, and you can even see where the problem is. The challenge that is there, this region is the biggest consumer. We consume more than those people ambao kwamba wenye mkuza katika maeneo yao. Raymond Mwenda, Teto cia Weru. Urawari mukaririete wa budget na nowe mubunge wa gishiko bunge gia Kiaro Dede Nyoro no lotete thirikari no tobathinira kuwa irio kionya kia bwambecha chiotetheria maskuru na chomba capitation ankolokiario wa kulingana na ministry ya kithomo omurito abatere kwithira kiamo kirankiri 22 mwana kyaile 44 endumbecha iri kinyaila muritwa chiende nkolokie ya burako batere wetembechira thirikari irarekererie ichia kurea marando yo waumperene na kuna kuriara burakithomo gikethira kigitithwa mbere mukondo yoturi Anthony Kathenyaga tumenyithie chionkolokie. Wari mukaririgiti wa kamiti ya mathabu na mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ni ameneretie thirikari ni kuaga kurekeria mbesa jia kithomo akiuga ni ugwati kiri mubango wa kithomo gitina marei. I want to laud all Kenyans and my brothers and sisters in the media and also other leaders who put up their voice against the ostensible plan that was there to increase school fees, and especially for this secondary school, by way of cutting capitation. That plan was there. I am sure I have engaged even with many people from the media who have also gone ahead to check from the principals in our day secondary schools. They had already actually issued the fee structure, which was indicating the plan that was there for the government to increase school fees by 9,300 shillings.
That plan was there. It had been already effected. Akiaria Nairobi Nyoro ariuga mbesa iuji ya kithomo ni untu bubaterie kurutho butibaterie kugarurwo gutuika mubango wa ngwataniro ya mwingi. Augite boboka gita rwangirwa kithomo bakuga mbesa irungamirite o murutwa ciringi 2,244 na mbesa iria jejanitwe itegukuiria mbesa iu. Unfortunately, the government responded, but they fell short of the truth. And for the first time, we saw the government really playing a lot of public relations with the release of capitation. I thought it is an obvious thing. Ariuga mwena ntumiri ya thirikari ya kurekeria ciringi bilioni 26 kiumia kithiru. Thirikari ni irakinyitie rando ria ciringi bilioni 22.5 jia cukuru jia secondary de mwaka wa 2025 gutigira kuwe ciringi bilioni 3.5 ake ira igotigara kagitene gaka iria kuga ni bomwe na o murutwa kurirwa ciringi 109 kiretamu ya mbere ni thirikari nyuma ya Irando. Out of the 26 billion they released, they should face Kenyans and clarify this 26 billion shillings is for which term. And this is a very consequential question, even the principals are asking. Because by the close of the academic year of 2025, the government had arrears of capitations for only senior secondary in day schools of 22.5 billion Kenya shillings. And therefore it means the government already released 3.5 billion shillings for the first term, which amounts to around 109 shillings per learner in our senior secondary schools. Caleb Mutembei, Wero TV. Ora weregeri kuromba kura chio rais na kiama kia Jubilee Ndagitari Fred Matiang'i bawatanirite na kiama bangi areo mwandiki munene nwe Jeremia Kioni bethirite bakiolota siasa barabonekete kana bethirite bakithanga rais ura wetire rita ya Uhuru Kenyatta bawete mutongerio na batere kwewete yo na thirikari batere okamata murio yoyo chwa Bureka gambia Kenya kwe wakanya kangi gotongeria endute na njira ya kuthukiria mutongerio rietwa. Murungami wa giti kia urais gwitukira kiama kia Jubilee Daktari Fred Matiang'i na atongore bangi ba kiama ikira mwandiki munene Jeremiah Kioni leo ni beumiliti na kumeniria tongore mabalabala thirikari ni ba kiama kia ODM ile mutongero baba nini bunge ni Junet Mohamed ni boko thina mbere kwelekire mialiete mega kilulwari rais Uhuru Kenyatta kulingana na tongore baba mialiune bangadetu na Jeremia thirikari ya Kenya Kwanza kwelekire maite mao kiri mtonge nyume ya thirikari no kuthina mbere kwago gwatwimba ni maundu maingi male kuthithia na mategukenia Kenya. That is not something we ought to be discussing about in 2026 as we prepare for elections. You know, every time we are approaching a serious time of responsibility such as we are doing, some of our leaders, especially those aligned to the administration, resort to drama and stories and lies to camouflage and to distract from answering straightforward questions and so on. Stop attacks on our party leader and stop dragging our party leader into irrelevancies, things that have nothing to do with him or Jubilee. Mbere buru tugenda kuwa korega na manto ya wanasiasa baba opponent betu bakuwa number 1 baba to kora party leader to Uhuru Kenyatta bakiwa tena kuingilia chama bio atoka tukuwa Uhuru Kenyatta tena ngwena chama bibinge interest Uhuru Kenyatta kana na focus eteke Jubilee Party na tena interest na chama bibinge kulingana na tongore baba ulwari rais Uhuru Kenyatta na gwatire mbaru Raila Odinga kithirano nigituku kiamo kwa ngirije na milongole na jere na ntobala bangarateniro shindi bwa Raila Odinga ne bajike na bali kiamani kia ODM na batele kwelekire maiti mao kile Uhuru Kenyatta. And when he was doing fundraising, resources were being given to the party, Azimio Party, for purposes of being used for the purpose they were intended, including payment of agents. One of the individuals who is in charge of managing those affairs is the SG. And you know who the SG of Azimio is and was and is even today.
Matiang'i akiulagia Rais William Ruto kwerekeria metho makire utunguke bwa thirikari yae no ntunguge mbega ile ulwari Rais Uhuru Kenyatta arutire ile metho ni mamuingi. The popularity of our party leader is very intimidating to some leaders in this country. They love him because of his track record. Yes. And I think those who are uncomfortable, some of them, is because of their track record. So they could do better with working on their track record instead of attacking our party leader. Vitu kwenda kwera thirikari kwa Jubilee na Kasongo watu kwenda bera ba focus na ku develop na gutethia Kenyans muno ana baba aramete gwita school baba tromba uchoka school chibitari chachitie mandawa na manto mengi aramete barake focus na former president Uhuru na retire. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Akari kumantere chia kathi wa tine ya thangatha gishikone bunge yatigania Century batarerete kuria kwandiro koni mankania bia bamwe ba siasa baraba kumereria matai teke MCA nteri obari wa bamwe ba siasa babarenda kuwato ambaru ke kwainya bakiwa omuntu haina kioto ya kwiyeka musiasa ora kwenda. Dennis Mogendi katumenyere tuna njira ikinyanirite. Akaria bana monombe ombethe kuma ntere chakathi wondi ya thangatha giciko bunge atigana East ibona nite kuria kuona kona muthuro munene ikira bakuwi bamwe ba siasa bara bakoromba giteke MCA wondi eno kwigo bambiritie bitina acha kurutagiri makania bara batakoba gwatambaru onto bakuwi mbicha tarimbega no ntutie muntu romba kura na lazima kana lazimithi orongi ukuringira kura na ndenda kuwa siasa te uthu timu yonthere kuromba kura inkuromba barombe kura chao na there ibarekane na kuromba kura cia andwa kana cia bitina kana cia kuruthania antu barabange ukiakwethera mwenda katwa mwa kura kenda tutura nyankine kwete mwa kura bomo nyankine kura kwina atongeria berigirite lakini atongeria bau bati batu kwethira bakiro yana batwe nitubatire kwethira muntu akemenya aragia kura kentukwe kura nyama ara atigamba kwa na bitina bambere khabaji mwelenka ukaura nya lollipop mburo kankwenda kuhira mwana no yoro kuociere muntu iweta yes Matthew kango kuhira ma ganiro ni gatika wone nkeri batwe tutena kinao no tututimea wito tuko kwenga stasio sikuthiolonko tuko na machete na waba ociariria batokuwa bakungera na bareta baina power cia muntu awetwa mwenda Matthew iweta ende nkauria atiri ingi batu tuweta tuko kana tutinaki nare ndi barombete mpangi ciokale kuigwichi kuthungira ntubu na mpu ino ntubu kagenda uko wendete ntere ino tukiwa twakinya mwanko 2027 kiri kithurano kinene manto bomba kuigwa makithuka kinya nkuruki no ntondeto ire ikwendelea ndene ya community ya Nyankine kire antu bathangatha want indeto nende chiena kumankania muno na tukuriara muno netia twetete chiethira kiri kithurano nekira kinene inkoria thirikari nene twa security no ntu mwankatha yote security tweneo ukiakwethira to support muntu kokwirwa mwanka mucie twina mwana auriri mithankumenea achagirite otirine twina mwana omwana ora ni ora nkuona na irindisi yai no ntuba siasa na unige ndokera kimagetia ni anto kuriga besi etairia bange beba iranga kura nga wita njara nga kubwethia asia tutena security muntu asia teria muntu ategerwa akayokerwa talia asia tugakua utheri na inya muntu ateta barabara ne ationa bia weta ate bia gwirigira asia no kera ntomurome asia nambi na weta ta barabara na pesa ndeto cia kwatithakia twana tutu nini yo ntukana ka watithitie mutuma Festus abuthitie makosa no nturi kana kaku ikambloga tu manto tugakuwa Facebook akawa na urakwenda support lakini omwikiria kwa ndisi yai kwito turomba kura cieto andwa mwenda kana ne imanto mabyo tubangirite thayo weto tisha otena ite awone tere utetobunga tuinthe kiripotera ndo chaweru kuma ntere chakathi wondi ya thangatha tigana Central giciko bunge tigana East Mbita wa John Ndega.
Iboya John Thigane iboya mutegeri kwithira witite mbere na kurumira ndeto chietu atonekanya kangia kunogoka nini nduto chokiera ni atongere bambe ombithi barabara mbete ya youth bonde muno Gen Z kwithira bagichumire na wingi wichiandikithe ya ringi kura na nya kwithira bakilwa makuromba ite mwanya bya siasa nyuma kaitati kuraya ugeta kuraya. Azam TV now has new lower prices starting 1st December 2025. Get your Azam TV decoder for only 1,000 Kenyan shillings or the decoder plus satellite dish for just 2,500 Kenyan shillings. Enjoy crystal clear HD entertainment with over 200 channels of movies, sports, news, kids, and more. Call 0709 844 000 or visit any Azam TV dealer today. Coming to you in 5, 4, 3, 2, 1. Roll camera. Up sound. Stand by. Action. Would you like to train as a film and TV producer? Then join our experienced team of trainers in television and film production at DMBTI Meru and turn your passion into a profession. We are located on the Meru Maua Road, 500 meters from Kemu main campus. Registration for January 2026 ongoing. Igitara digonko negitara kwejamu okenera nabiro bire nankanya neginto kya gitomi muno kirikeno kyanja ibwaga akanya nontu bwa kuthura na gwetekia Raha Premium Kavagara, Raha Premium Gano na Joy Max Mivoko Flower na gututwikire namba 1 nthiguru yonthe. Ibwaga okaireke distributors na endia bonde Kenya yonthe ni onto bagutigira onja iri na Raha Premium. Joy Millers Limited nigo kwendera thigonko iri na gikeno na mwaka jo mweru jwagirite. O kiroto nigitagia kugwatiro na kwigikwa ura kubatere kenda kiujurana o ikinya rionthe iri batere kubangiro bwega na nikyo aja Golden Pillar Sacco twigika mibango yaku na kumitwikithia ya umithio igwatire niro riro gikundi kienu kana group loan na mainde kumija muthithu jwenu bwajweka nyuma ya mweri jo mwaki na mari ni jamwanka mieri 18 ki aja Golden Pillar Sacco no igwatire salary loan na mainde jatantutu ja muchara jwaku na kagita kurea ni mwanka mieri 36 no kubanga kugura ngari. Asset financing yetu nirungamaira 75% ya maguri jangari no gatumira logbook yaku ja security na guti garanto kwendeka. Development loan ukona mwanka mainda jana ja muthithu waku arimi beria nabo iba kuguneka nene na maziwa loan nabo arimo batie si iba kuguneka na rondo 1% interest o mweri na marine mwanka mieri 96 arimi bakawa nabo iba kuigwatira coffee advance na nusu ya marija ukabere na gutina guarantors kenda kugwata nteto nkuruki riongera rwangiro turarunza rure yakwi nagwe kana uturingire thimu ukurukira 0702 140 140 kana uriongera mutandao jetu nechu www.goldenpillarsacco.org. Golden Pillar Sacco, together we prosper. Order. Ladies and gentlemen, and the question on the order paper reads: is Weru FM the best radio station in the Great Mount Kenya region? May as many as are in favor say aye. Aye. And may as many as are of a contrary opinion say nay. The ayes have it. 96.4 Weru FM Rumuri Rwa Ameru. Athugani skuru ireretaga ugaruruku buthongi uturone ni skuru iria kwezaga muchemo jo campus ora kubatere tukugwate ugeni Kenya Methodist University itukurite bunene na twatwika skuru iri na nkuma na igweta kiri sekta ya mathomo jeguru turi na rito kuma nkuruki nthiguru 34
campus chetu ni Meru, Nairobi, Mombasa na Kinyathi Kemu TVET Institute, na nituejanaga mathomo kathumba kiritengo mwanja PhDs, Masters, Bachelors, Diploma na Certificate. Kumani na onture bwetu bwa Gikristo na guchiatira gukiria kithomo, no twitite na mbere gutongeria kire gutigira turi na mugongo jo kurumira kithomo. Tonya narua Kirithi Kemu TVET Institute, the School of Business, Medicine and Pharmacy, Health Sciences, Science and Technology, Computing and Informatics, Economics and Political Science, kana Education and Social Sciences. Ni untubwante tonkuruki, turingire thimo ukurukira 0724-256-162, kana 0725-751-878, kana uriungire mutandao jetu ni www.kemu.ac.ke, kenda uchiandikithe kirujukania bwa Januari. Kenya Methodist University, the future is here. This is AFCON, my friend. Everything is a competition. Everything. The family meets for AFCON 2025. To book your seat, dial *423# to get or stay connected to DSTV access for only 1,450 Kenya shillings or GoTV value for just 599 Kenya shillings. Live on SuperSport. Guys, any wait? Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Ngako atogeni oringi na nkatho chia mwanya no tuba kwithira witite mbere na kurumira ndeto chietu twicokera atongeria bambe mbithi barombete ayuthi bonthe muno Gen Z wichiandikithia kura na wingi ori ithurano bia 2027 bithengerete baibauria kwithira bakilwama kuromba utongeria kiite mwanya bo kendo karanthi methene ire kubangira mpeo mpithi bari wantu ba kuroba tenjire nje achia kuguna mpeo mpithi na kukweno batu bwa yuthi wichiariria baibo pongwa Nicholas Chabari gatumenyethia chionkoloki. Igita tayari rikinyite eria kureta ugaruruku ibu atongoria abangwataniro ya atongoria aba ayuthi kana Youth Leaders Network bakuga na ara bakuga mwanka athaino kurendekana ayuthi bonthe bathi amwe na bathi nambe na kwirutaniria kinya kuromba ite ebira bakwenda kwira ginya wa young ladies baraba kwenda kuromba kura na bara leaders, please let us join our hands together twaria mwambo yumwe nikienda tumbo sensi otongeria babo ibuku. We are not going to recycle politicians again. Antoba bethi for so long to the toko that tokirwa youth ni atongori baroyo, but it's evidence ati thai otongori ba youth wantoba bethi ni bukuonekana na bwana maendeleo. So to call members bonde barabe na mwito yo tongoria be yongana batwe turi kundine kana tutethani yantu babethi tutethia community yetu tutethia society yetu and to provide leadership ira ina maendeleo nonto thai turenda atongoria babethi nikenda bomba kwitha bakendelethia community yetu au mbere ukiakolelia ki utongeri bwa our old ki akorona babethi robeku for the longest time. Yes, been experience, but batumba kona the boldness, energy to know we as youth leaders. Ndi batu ito etekia we are bold enough na tuena energy na kedro ya kiri tuenasio to lead our people kabisa. Tukwetigere mawaitha ya antu akuru, lakini kukuendekana energy ile kuleta India injaro. The generation injaro tuiri 21st century. Na maendeleo ya kuendekana yake thwa ya kietana na the current community. Ogwende ibautoma antomo kire ayuthi ibonthe. Society ni frame like ukienda kwa munene lazima wethera wena financial muscle. Tutena sio lakini batu tukuboromba boto wate njara
ukakureka mbesa si ya kurotongoria twikira utongoria butikubwa no tubakwitha tutena mbesa yes batu tena mbesa batu na ideas kwena kintu kyoto voter registration during 2024 June maandamano ibo atureko wingi na borona ni ate boy na voices na boy na inya yombo change kintu kinene na maendeleo yenu ekeni tuture wala tuturire ture tumbe kwa kura nikenda 2027 tumbo sensi otongeria bwetu tukiendelea na kubuithia civic education care our youths our whole elder peoples so that they can take their vote and vote wisely because we want to bring new energy and new change. Usaksinti kwa lola uongozi wobo te witaji kwethira tukiandika nteto mitandao na nano ntite tutethia bila bya tutethi kurelo kayukia kuara ore hakikisha noko yukia kura hiki jana mwenzangu menyo tokiwa toza tena kura tutemeo sensi maendeleo ko oinda aromba youth bonde batore bayuki kura bayuki bare baba teni bande bayuki bande bithai bya era byotheri otembi wetwa kenda bomba osenzio ongozi bobwe kuo Komege Benoth, Petan Class, Chabare.